Ma tahan tänada kõiki jõuluturu muheda tööga kollektiivi nimel, kes saavad eesti keelest aru. Aitäh teile kõigile selle eest, et pidasite vastu terve selle jõuluaja. Kogu need inimesed, kes on kioskites, kes siin käisid ööd ja päevad, tegid tööd ka hea kui halva ilmaga. Aitäh teile kõigile! See ei ole mitte niisama töö hommikust õhtuni, vaid siin on ka emotsiooni vaja ja kõike muud, nii et te olite ülilahedad. Ja loodame, et see sama tiitel tuleb ka siia jõuluturule järgmine aasta. Me teeme kõik selleks, et inimesed tuleksid siia üle maailma kokku. Mitte ainult need, kes viitsisid või omadest jala siia tulla. Teised lendavad siia nädalaid selleks, et seda ilu näha. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Куда? Сколько ты понял? Благородец, я сказал всем спасибо. Мы начали с 17 ноября, когда мы построили этот рождественный ярмарк. Но не самый простой путь, самым лучшим в Европе. Это не просто так, поэтому вы, наверное, ездили еще куда-то. Видели, там тоже люди стараются, делают что-то. Но видишь, у них не получается так хорошо, как у нас. Нет, записи, куда в следующем году опять придешь. Куда? Куда? И вспомни, мы маленькие, мы вас ждем. Поэтому, ну, я уже говорил, как вы без с вами? Сегодня мы четвером здесь стояли бы и все, да? И Эстония вас всех ждет всегда обратно. Ну, не, пусть мы командиру сюда. Сейчас я приглашаю самого главного, кто у нас. Как это? В центре города ты самый большой начальник. Just nii. Nii, ja сейчас им скажу сам. Сейчас! Самый большой, как это красиво. Старейшина центра Таллина. Вот так. Вот ты, да? Сейчас я сюда приглашаю. Старейший? Что-то так странно звучит. Ühesõnaga, mul on hea meel paluda lavale Tallinna kesklinna vanemat härra Sveti, kes tahab teile ise midagi ka öelda. Сейчас старейший. Что-то не звучит так по-русски. Старейший центр города Таллина Владимир Свет вам тоже хочет что-то сказать. Ох ты. Давай, говори, Владимир. Tere päevast, head tallinlased, head linnakülalised. Здравствуйте, дорогие таллинцы, дорогие гости города. Kas te teate, mis päev täna on? Вы знаете, какой сегодня день? Mina väidan teile, et te ei tea, mis päev täna on. Я утверждаю, что вы не знаете, какой сегодня день. Sest täna, lisaks sellele, et täna tähistavad väga paljud inimesed jõulupüha. Lisaks sellele, et täna on pühapäev, päev, mil ei tohi tööd teha, on täna veel üks oluline päev. В дополнение к тому, что сегодня большая часть мира отмечает праздник Рождества. В дополнение к тому, что сегодня день воскресный, день, когда работать не пристало, сегодня еще одно очень важное событие. Head sõbrad, juhtus nii, et täna tähistab oma sünnipäeva meie jõuluturu jõuluvana Äffi. Дело в том, дорогие друзья, что сегодня свой день рождения отмечает Дедушка Мороз нашего рождественского рынка Äffi. Ты откуда знаешь, а? У меня есть источники. Äffi, mul on sulle üks väike kingitus ette valmistatud. Äffi, у меня для тебя подарок.
No? ma alguses natuke selgitan. Nii. Vaata Äffi, mitte keegi ei tea, mida teeb jõuluvana siis, kui jõulud lõpevad ja enne seda, kui uued jõulud tulevad. Nii. Видишь ли, Афи, многие люди не знают, чем занимается Дед Мороз в перерыве между Рождеством и следующим Рождеством. Правильно. А я знаю. Говори. Mina tean, Äffi, et sina oled pidevalt küpsetamas terve aasta jooksul meie kõigi jaoks piparkooke. Я знаю, Äffi, что ты весь год для нас всех печешь пипаркоки. Я seetõttu и поэтому... No čo? Ты что судишь? Да. Ну, Дед Мороз, погоди. Ну, Владимир, я думал, ты такой серьезный парень. Oi! Смотри, Äffi, не только я тебя поздравляю. Head sõbrad, teeme Äffile ühe väga suure aplausi tema sünnipäeva puhul. Давайте поаплодируем Äffi. В честь его дня рождения. Он прекрасно для нас поработал. Aga, Äffi, see ei ole kõik kingituste poolest, но это не все, Äffi, по поводу подарков. Я знаю, еще один человек хочет тебе кое-что подарить, поэтому я хочу пригласить сюда, скажем так, хозяюшку нашего рождественского рынка. Seetõttu, et mitte ainult mina tahan sulle midagi kinkida, kutsun ma siia selle jõuluturu perenaist Maive, palun. Ähvikene, kallikene, täna on sinu sünnipäev ja soovime sulle kogu jõuluturu pere poolt hästi palju õnne, jaksamist ja seda lahkust, mida sul jätkub kõigi jaoks. Aga Maive, ära veel lahku. Maive, пожалуйста, еще не уходи. Head sõbrad, Äffi on rääkinud, et see jõuluturg on olnud siin püsti alates novembri keskpaigast. See tähendab seda, et sajad, kui mitte tuhanded inimesed on teinud väga rasket tööd selle nimel, et meil kõigil oleks jõulurõõmu ja jõulutunnet. Дорогие друзья, Рождественский рынок находится на этой площади с середины ноября. И это означает, что сотни, если не тысячи людей очень много трудились для того, чтобы создать для нас всех рождественское настроение. Teeme palun üks väga suur aplaus kõikidele jõuluturu korraldajatele, müüjatele, turvameestele, tehnikutele, tuhandetele esinejatele, kes on siin käinud selle eest, et nad tegid tallinlaste jaoks Euroopa parimat jõuluturgu. Aitäh teile! Bravo! Давайте поаплодируем организаторам рождественского рынка за то, что они действительно сделали таллинский рынок лучшим рождественским рынком Европы. Спасибо вам! Ja head sõbrad, Tallinna linna võimude nimel tahan ma soovida teile head uut alanud aastat. Neile, kes täna peavad jõulupühi, tahan soovida valgust, soojust ja rahu uuel aastal. Ja ma loodan, et me kõik kohtume teiega natuke vähem kui aasta pärast siinsamas Raekoja platsil. Head uut aastat ja häid jõule teile! Спасибо, Владимир! Дорогие друзья, от имени... Давай. У него что-то очень важное. Очень важное надо кое-что сказать. Чувствуешь это? Дорогие друзья, дорогие жители и гости Таллина, от имени городских властей я хочу поздравить вас всех с наступившим Новым годом, поздравить вас со светлым праздником Рождества, пожелать вам всего самого лучшего в этом году и пожелать вам снова встретиться этой же компанией здесь, на этой площади Таллина, чуть меньше, чем через год. Спасибо, и скоро мы будем предлагать вам глинтвейн прямо здесь, на площади. Aitäh teile ja varsti pakume teile glögi siinsamas platsil. Häid jõule! No nii, armas rahvas, ja sellega ongi... Ahah, veel üks õnnitle. Oi!
Ähvi, me teeme sinuga ka ühe tantsu ja siin on Iinipoolt. Ohoo, oi kui vahva, oi kui lahe. Как хорошо! Teper tantsujem. Хорошо. No nii, show must go on. Ja publika tehke üks suur ring ja mina teen siin Ähviga suure ringi. No nii, тогда, если вы все приходили на мой день рождения, тогда все танцуем. Aitäh, Hiili! Rahvatantsu tüdrukud, lapsed, kõik kokku! Aitäh! Oi, ohoo! No nii, sellega, armas rahvas, ongi selleks korraks jõuluturu ametlik pidu saanud läbi. Ähvi sünnipäev loomulikult alles hakkab, aga igal juhul soovin südamest teile ka kõigile ja kõigile 3000 meie laval olnud inimesele, poisile, tüdrukule, kes käisid ja tantsisid koos meiega. Вы представляете, за это время, когда у нас эта рождественная ярмарка здесь была, у нас на сцене ходило почти 3000 человек вокруг Эстонии. И они все сюда приехали, они были рады и делали это рада для вас всем. Ведь это было просто супер-пупер! И спасибо. И еще раз спасибо вам всем. И для прощения Ähvi вам поет свою хорошую песню про эту рождественную елку. И все ручки поднимаем! Kõige ilusam jõulukuu linna ei tule. Tema koduks on vaikne ja lumine laas. Õhtu süütab ta okste peal tähtede tule. Inglijuustena lumi, see tarrad on maas. Ja уже сто раз говорил про это, что эти песни, эти слова там говорят про это Christmas елку, самую лучшую, что в город никогда не придет, потому что он живет в лесу. Ainult metsloomad kuuske kuldektes nägid, täheotsi ja latva, kus helendas kuu. Jõuluõhtul, kui kullaseks muutusid käbid, sainast linnu ja orava kinkide kuu.
kõige ilusam jõulupuu linna ei tule. Talle võõraks jääb platside kivine pinn. Või kui tuleb, siis võib olla läbi su une. Läbi une näo varjab ja soojendab sind. Oh, какие славы! Представляешь, как маленький зайчик и белка вокруг этого елку играют, и у них там так весело! Jõulupuu linna ei tule. Talle võõraks jääb platside kivine pinn. Või kui tuleb, siis võib olla läbi su une. Läbi une näo varjab ja soojendab sind.